Novosadska mladež organizovala interesantni večer, kotri predstavlja jedan novi projekt u našoj ruskej zajednici. Organizator bol Ruski kulturni centar, a realizatorki Sanja Divljaković i Aleksandra Živković. Cilj toho projekta, že bi mladi na svoj sposob odšpivali našo dobre poznati špivanki i dali im svoj pečac. Organizatore še ostarali, že bi prostoru matki oplemenjela výstava, kotru pririhtali dvome prijatelje Ruského kulturnog centru Stanislav Mudroh i Ljubiša Stević, a tiež i že bi še šitski numeri znjali jak audio zapis, kotri ostanje jak pamjatka na peršu akustiku ruteniku. Na tim večare boli vyvedzeni 7 špivanki, a šitsko toto provadzelo i oko i uho žirija, ta na koncu dodzeljeni 3 nahrady. Nahrada za najljepši performans, najljepšoho vyvodzača i nahrada publiki.